Senibingelele-ke bafethu kuyona i-channel yethu le isi-Update TV. Mangabe ungaka-subscribe la ekhaya sicela ukuthi ulicindezele ibhathini leli elibovu elibhalwe subscribe. Indaba ngeke zize ziphuthe sidalo. Uphinde upress nayo-ke bell uzowathola ama-notifications noma ngabe lo review. Ngaphandle uciza isikhathi sakho bafethu singene nje shi odabeni namhlanje-ke. Amaciko laphana Kamaskandi asafufusa akhala ngoMambuselaphi ukuthi uwaqole imali. Njengoba awanxenxe ukuthi-ke akhokhe imali engango-100 rand ukuze azokwazi ukuthi ayihlanganise ayihambise kungqongqoshe wezobuciko beyocela uxhaso likahulumeni njengoba kuyisikhathi se-lockdown. iy'mali azikho-ke bafethu ikakhulukazi kumaciko aphila ngokuthi-ke adlale emcimbini. Bakhala ngokuthi uMambuselaphi wagcina ngokuyiqoqa imali akaphindanga abuya kuwona ukuzowatshela ukuthi-ke kwahamba kanjani. So bafethu abaculi abasaphumelile ubala ngalolu daba uyena kuvula ndlela kanye nokuphinda amshaye abashilo ukuthi-ke cha uMambuselaphi wabaqola imali. Kodwa mina ngifisa ukuzwa umbono wakho ukuthi-ke ngabe mhlambe kuwubuqola yini noma into ayethu uyoyizama namanje isalungiswa. Ikhona i-comment section lapha. Noma sihlabela phambili siyakunika udaba lokuthi inkakha ezokulingisa laphana kwemidlalo ye-television Umenzi Ngubane owaziwa ngoJudas laphana kwesibaya kanti abanye bayamazi-ke sadlala ku-generations kudala esewosibisiso. Uphawulelike ngodaba-ke bafethu elakhishwa abantu lokuthi-ke usedlulile emhlabeni njengoba begula kabuhlungu. Ushilo ukuthi-ke cha Usaphila usadla inhlamvana futhi-ke usezobuya laphana-ke ekuyona imidlalo ye-television le abelingisa kuyona-ke bafethu. Uyasho ukuthi kwamphatha kabi kakhulu ukuthi ethi Usaphila kube khona abantu abakhipha ukuthi-ke akasekho emhlabeni bafethu. Isi-Update TV ngeke kuyekelele usalele ngemuva. Sicela nje ukuthi usubscribe khona la ekhaya. Izindaba uzithola shisa be ngesikhathi esifanele.